16 Mateu 19. Στο κατά Μαθαίου, αδελφέ, το 16 κεφάλαιο και 19 εδάφιο. Dhe unë do t'i jap çelësat e mbretërisë së qeve, gjithçka që të kesh lidhur mbi tokë do të jetë lidhur në qej, dhe gjithçka që do të kesh zgjidhur mbi tokë do të jetë zgjidhur në qej. Çfarë do të thotë unë do t'i jap çelësat e mbretërisë së qeve? Τι πάει να πει, τι σημαίνει δηλαδή ότι θα σου δώσω τα κλειδιά της βασιλείας του ουρανού. Πολύ σωστά. Και ό,τι αν δέσεις θα είναι δεδεμένο και ό,τι αλύσεις θα είναι ελελειμμένο της ουρανής. Dhe çfarë do që të lidhesh do të jetë lidhur dhe çfarë do që të zgjidhesh do të jetë zgjidhur në mbretërinë e qejve. Πρώτα απ' όλα τον Πέτρο χρησιμοποίησε ο Κύριος μας για την ίδρυση της Εκκλησίας την ημέρα της Πεντηκοστής. Përpara së gjithash, Pietrin përdori Zoti jon për të themeluar kishën e parë apostolike. Έκανε το πρώτο κήρυγμα και πιστεύουν 3.000 άνθρωποι. Bëri predikimin e parë dhe besuan 3.000 persona. Και ιδρύεται η Εκκλησία του Χριστού. Dhe kështu themelua kisha e Krishtit. Και επίσης για να έρθει το Ευαγγέλιο τώρα και σε εμάς τα έθνη, Dhe gjithashtu që të vijë ungjilli dhe tek ne, tek kombet, domethënë, πάλι τον Πέτρο χρησιμοποίησε ο Κύριος μας. përsëri Pietrin përdori Zoti jon. Και με το κήρυγμα του Πέτρου, θυμάσαι στο 10ο κεφάλαιο της πράξης, σώζεται ο Κορνήλιος και όλη του οικογένεια και η συγγένειά. Me predikimin e Pietrit, sikur e shohim tek kapitulli 10 tek Veprat e Apostujve, u shpëtua Korneli dhe gjithë shtëpia e tij. Τώρα, τι σημαίνει? Αυτό είναι λύνη, έτσι, τους έλυσε από την αμαρτία για να μπουν στη βασιλεία των ουρανών. Që të zgjidhësh, domethënë që të zgjidhësh, i shpëtoi nga mëkati dhe i vuri për në mbretërinë e qiejve, pra i zgjidhi. Υπάρχουν όμως και άλλοι που τους έδεσε. Por ka dhe të tjerë të cilët i lidhi. Είπε στο μάγο που ήθελε χρήματα για να βάζει τα χέρια και να λαβαίνουν πνεύμα Άγιο. I tha magjestarit që ju ofroj lek për të vënë duart mbi njerëzit dhe të marrin frymën e shenjtë. Το αργύριό σου να είναι μετά σου η σαπόλια. Paraja jote qoftë në humbje bashkë me ty, i thot. Αυτόν τον έδεσε τώρα. Pra atë e lidhi tani. Γιατί μετανόησε, του λέει, από τις κακίες σου ταύτης. Dhe i tha pendohu nga kjo e keqe. Μετά θα δούμε τον Κύριό μας να δίνει αυτή την εξουσία σε όλους τους μαθητές την ημέρα που τους εμφανίζεται για πρώτη φορά μετά την Ανάσταση. Pastaj ju do të shohim Zotin ton që t'u japë pushtetin dishepujve të tij të parën ditë që u shfaq përpara tyre pas ringjalljes. Τη δίνει σε όλους τους μαθητές και στους εργάτες σήμερα, γενικά σε αυτούς. Ju a dha të gjithë dishepujve të atëherë dhe ju a jep gjithë punëtorëve të sot. Αν πάμε στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο τελευταίο κεφάλαιο, Po të shkojmë tek Ungjilli i Lukës në kapitullin e fundit. Συγγνώμη, είναι στον... όχι, είναι στο κατά Ιωάννη το τελευταίο κεφάλαιο, το τελευταίο, συγγνώμη. Është tek Gjoni, thot, jo tek Luka. Το βρω στον Ιωάννη, δεν είναι. Στον Ιωάννη, λοιπόν, στο... Ό,τι αν δέσετε θα είναι δεδεμένο και στον ουρανό. Είναι στο 20 κεφάλαιο και εδάφιο 21. Kapitulli 20 tek Gjoni, paragrafi 21.
Για διαβάσει 21 και 22 και μέχρι το 24. 21, 22 και 23. 21, 22 dhe 23. Pastaj Jezusi u tha atyre përsëri, paqja me ju, sikurse më ka dërguar mua Ati, ashtu unë po i dërgoj ju. Dhe si tha këto fjalë, hukati mbi ta dhe tha, merrni frymën e shenjtë. Kujt do t'i falni mëkatet, do t'i jenë falur. Kujt do t'i mbani, do t'i jenë mbajtur. Είναι το ίδιο εδάφιο με αυτό που είπε στον Πέτρο. Është njëjti paragraf me atë që i tha Pjetrit. Στον Πέτρο όμως του είπε γιατί τον χρησιμοποίησε, όπως είπαμε, για τη σωτηρία, για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Είναι ο πρώτος ο οποίος έφερε το Ευαγγέλιο. Pjetrit ja tha sepse bëri predikimin e parë që u shpëtuan kaq njerëz. Τι πάει να πει, μπορούμε εμείς να συγχωρούμε αμαρτίες? Çfarë do thotë kjo, se ne mundemi të falim mëkatet e tjerëve? Μπορούμε εμείς να κρατάμε αμαρτίες? Apo mundemi të mbajmë mëkatet e tjerëve? Είναι ένα εδάφιο εδώ το οποίο το παίρνουν πολλοί ότι μπορούμε εμείς να πάμε στον ιερέα ή σε κάποιον και να μας συγχωρέσει τις αμαρτίες. Është një paragraf ky ku disa njerëz mund ta marrin dhe të thonë të shkojmë tek prifti që të falë mëkatet tona. Όχι, ουδής συγχωρεί αμαρτίες εμείς ο Θεός. Jo, askush nuk i fal mëkatet përveç Perëndis. Για να συγχωρέσουμε την αμαρτία κάποιου πρέπει να πληρώσουμε την αμαρτία. Që të falim mëkatin e dikujt, duhet që ta paguajmë mëkatin e tij. Ο Κύριος μας την αμαρτία μας την πλήρωσε πάνω στο σταυρό. Zoti jon mëkatin tonë paguaj την e kryq të Golgotës. Εμείς δεν μπορούμε να πληρώσουμε τη δικιά μας, θα πληρώσουμε του άλλου. Ne nuk mund të paguajmë mëkatin tonë, të paguajmë mëkatet e të tjerëve. Είναι κανείς που μπορεί να πληρώσει την αμαρτία του, αν να μου το πει. A ka njëri që mund të paguajë mëkatin? Le të vjet ma thoj. Όλοι θα χανόμαστε. Të gjithë do të humbnim. Τι σημαίνει όμως αυτό? Por çdo të thotë kjo? Έρχεται ένας αδερφός, έρχεται κάποιος στην εκκλησία του, μιλάμε για τον Κύριο. Vjen një vëlla, vjen në kishë dhe flasim për Zotin. Αυτός ο άνθρωπος συζεί παράνομα. Ai njeri bashkëjeton me dikën. Του λέμε, αν δεν αφήσεις αυτή τη γυναίκα, Në qenë se ajo grua që bashkëjeton me te dhe s'është e jotja, do ta εκείνος lë. λέει, εγώ δεν μπορώ να την αφήσω, αλλά αγαπάω τον Χριστό. Ai thot nuk mund ta lë atë grua, por Krishtin e dua. Εμείς του λέμε με βεβαιότητα, ο λόγος του Κυρίου λέει Dhe ne ότι ja αν δεν themi την αφήσεις θα χαθείς. ne ja themi me siguri se fjala e Zotit thot nëse nuk e lën atë grua do të humbesh, do të humbasesh. Αυτόν τον άνθρωπο τον δένουμε. Këtë njeri në këtë mënyrë e lidhim. Όταν όμως δούμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μετανοήσει, Po kur shohim një njeri që është penduar, γιατί έκανε και μια βαριά αμαρτία sepse bëri edhe një mëkat të rënd, και κλαίει dhe shohim të qaj, και μετά λέει, Κύριε με συγχωράς εμένα? dhe pastaj thot, o Zot, a më fal mua. Αφού βλέπουμε τον άνθρωπο ότι την άφησε την αμαρτία και έχει μετανοήσει. Ma derisa e shohim njeriu që e ka lënë mëkatin dhe është penduar. Εκεί του λέμε, φίλε, σε συγχώρησε ο Χριστός. Aty mund t'i themi, o Zot të ka falur Zot, vëlla të ka falur Zoti. Εκείνος λέει, είσαι σίγουρος, σιγουρότατος? Ai pyet, e sigurt? Është e sigurt, i themi. Αφού ο άνθρωπος δεν θέλει να ξαναπάει στην αμαρτία. Derisa ai njeri nuk don të shkojë më të bëjë mëkatin. Αφού ο άνθρωπος μισεί την αμαρτία. Derisa ai e urren mëkatin. Κλαίει γι' αυτό. Çan për te. Τι θα πούμε, ότι του δίνουμε θάρρος γιατί δεν έχει πίστη μες στην καρδιά του ότι ο Κύριος τον συγχώρεσε. Dhe ne i japim zemër dhe guxim sepse nuk ka besim që ta kuptojë se Zoti e ka falur. Δεν έχει μάθει να στηρίζεται πάνω στα εδάφια της Γραφής. Nuk është mësuar të bazohet në paragrafet e Biblës Και να πει ότι το έσβησε αυτό ο Κύριος. dhe të thotë se ja shuajti Zoti atë. Εκεί τώρα πάνε οι εργάτες του Ευαγγελίου και τον βεβαιώνουν τον άνθρωπο. Σε συγχώρεσε ο Κύριος.
Atje shkojnë tani punëtorët e Ungjillit dhe e sigurojnë njeriu se Zoti të ka falur. Όταν όμως δούμε τον άλλο ότι δεν αφήνει την αμαρτία, Por kur shohim tjetrin që nuk heq dorë nga mëkati, εκεί τον δένουμε, του λέμε φίλε πρέπει να αφήσεις την αμαρτία. aty e lidhim, i themi duhet ta lësh mëkatin. Και μου είπε ένας, εάν εγώ την αφήσω αυτή που συζώ θα πεθάνω. Dhe më tha dikush, po ta lejon atë grua që bashkëjetoj me të do të vdes. Και εγώ αναγκάστηκα και του είπα, εάν δεν την αφήσεις θα πεθάνεις. Dhe unë detyrova dhe i thash se po nuk e le, atëherë me të vërtetë do të vdesësh. Αυτός ο άνθρωπος πλέον δεν μπορεί να ξαναησυχάσει τη ζωή του. Ai njeri tani më nuk mund të qetësohet në jetën e tij, Γιατί δέθηκε ενώπιον των ανθρώπων και του Θεού. sepse u lidh përpara njerëzve dhe përpara Perëndisë. Του το ξεκαθαρίσαμε, δεν μπορείς να σωθείς όπως είσαι, αν δεν μετανοήσεις. Pra, ja sqaruam se nuk mund të shpëtohet ashtu sikurse është, nëse nuk pendohet. Αυτός ο λόγος τώρα, εκείνη την ημέρα θα κριθεί. Por për këtë fjalë, në atë ditë kur bëhet gjyqi, do të gjykohet. Αφήνεις τη γυναίκα αυτή. Θα σωθείς. E len atë grua, do të shpëtohesh. Δεν την αφήνεις, δεν σώζεσαι. Nuk e len, nuk shpëtohesh atë. Θα μου λέει, μένα με ευλόγησε ο Κύριος μου έκανε. Ma do të thotë mua me bekoj Zoti dhe bëri shumë në mua. Μάλιστα ένας με βάψε και με πνεύμα Άγιο ο Κύριος. Dhe dikush tha me pakzoj dhe me frymën e shenjtë Zoti. Λέω, γιατί στο έδωσε, για να σου δώσει δύναμη για να νικήσεις την αμαρτία. Ta dha frymën e shenjtë, i thash se të t'japë forcë që të mund të heqësh dorë nga mëkati. Εάν τώρα δεν την αφήσουμε την αμαρτία, αδερφοί μου, θα πεθάνουμε. Pra, nëse nuk e lëm mëkatin, vëllezër dhe motra, do të vdesim. Αυτό πάει να πει ότι αν δέσεις και ότι αν λύσεις. Ky është kuptimi që thotë çfarë do të lidhësh dhe gjithçka që lidh është e lidhur dhe gjithçka që zgjidh është e zgjidhur. Και αυτά είναι δύσκολα εδάφια, αλλά έχουν εξουσία τα παιδιά του Θεού να το κάνουν αυτό. Janë paragrafe të vështira, por kanë pushtet bijtë e Perëndisë që ta bëjnë këtë. Amen.